Way driver nga sakyan na eh. Way mo. Try niya miyan na. Huwag kong ka-download. Wala mong kanan Spicy King. We're in Chinatown. Sarado mo ni tanan. Spicy King. Ato dito kay muna ang kuan. Kanang Powell. Want to make Chinatown, San Francisco. Kunya di mi mag-drive kay it's a weekday. Tuesday, traffic kaya. Among station kay Hillsdale Station. Doon sa Roblox na office. Headquarters. Step. Hillsdale Station. Kimi ka ba saan? Turang sa kaanan. First time na mo. We need to tabok-tabok. Damod na. Dali kay. I think that's going south. Asan to? Dito na sa Osaka. Oh, dito. Ay na naman to dire. Dire lang ta. Dakon naman dito. Ay! Tabok mi, masaka mi dahil. Hillsdale Station. Palit pa mi ticket. Don't know how to buy. Yeah. Buy tickets. Palit pa mi ticket. Day pass lang ta. Zone. I think we're in zone 2. Zone 2 no? Yeah, zone 2. 2 adults. One more. Buy ticket. Press purchase. Oh, no. Parking nyo. Mas dali. That was the train. Roblox headquarters. Sakto na eh. Diba? 650 na lagi ito kayo mo. Day pass man ta. Sure na lagi. Saan na yun nila ito? Takbang. Ang sabi sa'yo? Wala pa lang gusto mong try. Kani nga train pa doon sa San Jose. Paabot mi sa among train. Pwede din. 5:42 pa. Hillsdale to once again Fort and King na station, last stop aning Caltrain. At tumipaingon dito. Going to San Francisco. Nami dinner. Food lab na. Sige. Dinner sa graduation ni Carl. Silingan na mo sa taga-upon na po siya. San Francisco. Dito ka nag-park Kami lang. sa Roblox na bit. Narito mall. Narito at bang na Ang mall, narito. ang health na mo. Yeah. Okay. Naway, hangin kaya.
Abot namin sa mong stop. Puno kaya ang train. Grabe. Dahil kay tao. Dua ang San Francisco Giants karon. Go Giants! Grabe, di ka nagtawad. Grabe. Abot na may information. Wala may ticket master siguro dito. Subway. Gawas namin sa Uy, nangita pa ko. station. Dito, tanaw na ito dire. Ha? Na yun sa? Wala ko. Una aplicación que es como... Asa ka mo sakay? Naram, unit ba? Ini ball Asa car. ka ni mo dadunga? Asa ka mamutana? Dire oh. Oh my God, hot dog that I like. Mumuta, Oh, oy. smell ko na. Every train. Asa ka mamutana na? Muta bitaw ta. Kung balik ka sud. Nita may kuan. Train master. Station kay amon. Ticket nga napalit. Nakapalit may duha. Sungikan sa train station. Go over lang may. Padong sa Chinatown. Diganag scooter. Muna yung muni connecting sa train nila going to the downtown area. Abangan pa na ilang scooter, no? I think so. All are for rent. Per hour siguro. O namin daggan nga park lang nila sa kuwan. So daggan po kay tawon kaya na may duwa ang Giants. Later na tamuli lang. Maglagaw sa to. Huh? Magugod to. Ano sa ang last train? Midnight. Midnight? Yung man kay gainom pa diyaw. Nataron ka padumi sa Chinatown. Okay, dili na lang. Way driver nga sakyan na eh. Way mo. Try niya miyan na. Huwag kong ka-download. Wala mong kanan Spicy King. We're in Chinatown. Sirado mo ni tanan. Spicy King. Ato dito kay muna ang kuan. Kanang Powell. Adong na mi uli. Alas 10 na. Grabe ang tabi sa mga silingan dito sa Cebu. Diyan may manakay. Adong na mi uli. Abot namin sa among station, Hillsdale Station. Gawas namin. Door. Kani nga door. Okay. Yeah. Kaya tama na out?
Abot na me. Dire. Katulog now. Roblox. Muna yung train. Di ka lalap. Muna yung train gisakyan. Caltrain. Gikan sa San Francisco. Bye bye train. Nearly done, Giselle. Nearly done. Dirty Dawn. What is that? Muna Roblox. Where's our parking? There. Asa na park? Kana oh. We called it the no. Hindi, nilabang man ta diha. Ganito. Oo. Doon namin uli. Nahuman namin kita sa among silingan sa Cebu. Sakto ra kayo. Kaya kung mag-drive mi pa yung San Francisco, traffic man kaayo. So, Caltrain na lang mi. As in, relax ra kay Labso. Relax ka. Lingkod Caltrain ra. yung Uber. Uber. Good night everyone. Bye-bye you! Wherever you man kayo, I hope you have a good day. Because we're having a good day. Because we're having a good day. Good night. So cool.